Katillah. Marhaba kwezi watukufu mawatwani hakabanyi mawatwani yanyi wandu mdatini banu katile zega bashanyide mawatwani ya mashuja randirandi sembwa na inu njaparo hisa twamaya ranzembwa na inu randi njaparo hisa twamaya mitso na ukana ngabo wandu wadhulumiwa Mwenyezi Mungu kujoliva nai o wandu wadhulumiwa japaro hisatoma ya uka Mwenyezi Mungu kwede yalaba yarambia halaba ya ukana gujonu surumdi ya dhulumiwa abenge watukufu siswale juma tikanti bana mwanzo nifanye tiparisa habari mbili za muhimu za tongeza au kajana rikana ndongo nne Dr. El Mahdi Jananja Sharika Masi siswale juma abenge tiparisa habari nne tazinu ngebidio mzitaba zeloroba izo hakika ilazimio wakomori wazirambue na izo habari nziro haya zabari salimina hamade titiri na kaza yao nyiwandu mlo hunu Faransa surtout na nyiwandu mlo komori mwanzo mje Faransa mzingamanyi wa msisizo adzaha ngelisisi wao o andrualo omobiro iho tiparoba asubuhi tikauniko zi habari hizo zontipia o andrualo immigration o andrualo aeroport wanipara abantu wanike zi habari zinu ya uka ngari sikiti hao bufakhari tameza jirindi luka serikali wahuzu yenti wajihuzu wa mzingamanya uni nyiwandu mlo Ulaya ngwazingamanyao o wanzo wa jeyo tabesa jirindi sajiribu wa komori luka emakatianu serikali surtout le ministère de l'Intérieur nous wahusu transport wasiabo ambassade ya Faransa gwaendao ho migration wendao waambia haina mtu yanzu ya changer zina na haina mtu yanzu ya declarer mtu na mwishie nyi diaspora ngebidio mjuweze ngo hizo haina mtu yanzu ya changer zina na haina mtu yanzu ya declarer mtu ro migration ro aeroport wabe wa wazungu yabo ila demani ya mdungo wona ambassadeur yo ladinga enda iti haifanya jao ala fundo uka ngabo wandu atimizi mengomira ndaru wa isawa retirewa eze nationalite za hao auka wazungu wanu wabe wa wende wado tunda romo prefecture ro immigration enwantu ya changement ngo ra o aeroport les habari hizo izongezila wao au ministère de l'Intérieur no wa transport wao ndio permete ushenzi na una haramu namna hii yabo haina mtu ngamu mtazoni nyi wa manga na nyi mlo komori mwanzo mjehum haina mtu wanzu ya changer kirtas au ya bengu declarer mtu na tahadhar bema katianu ngabo wazungu pro immigration prefecture ngabo na au aéroport wazungu yao ngwa bloquer mdu wa retire wabo mduze nationalité yeminga mjuo mzima karibu nami ya bohayo nganjuo mzima karibu nami ya bohayo na mpartage ili owenji wajue information yo ya uka non seulement ya uka ngwari wao ngwari hibi yao ngwari dhara uyo ngwari fungi yao shaba sainu warudi ngwanzo wa kwense haina mndu yanzu ya declarer mndu komori haina mndu wanzu ya changer les dina au yanzu ya hulemba ipande ili yake na mu zo deziliwa le ministère de l'Intérieur ya Komori muishi ya ukabana basangara nzuri fanyeze ngo za physique biométrique zila system waniki wa ozo za ukwense o wana wa Komori za uzingamanya o wa Komori ngamnishia onro ubanga mi pareni ngami arumandiri shanga mi karibu na pareni
ngamnishia hao kwezi watukufu na mnifanyie sinye kanga mnishia hondo. Kanga mnishia hondo na mnifanyie sinye watukufu. Abonge hapo. He mahaba hangu, ho unyanya hangu, ho uanzani wa hangu. Damina nyibo watukufu. Baada wanadamu maisilamu watukufu. Wazienshi yo. Raha haya. Ngabo mzungulo yabo. Ngurejezo wandu, ngu torture wandu yabo hata basi. Rao immigration no prefectures. Warengwa wazungu wenda walu yabo wado tunda haina mndu yanzu ya shanje makirtas. Haina mndu yanzu ya deklare mndu. Owandu wao wasi yabo watukufu. Wendengu wafitini wao. Wobalia haina kirtasi ya mndu yanzu oibeho ambasadi. Yani ngabajirio ushenzi wahi minister de l'intérieur ya Komori. Daona ambasadi ya Faransa watsanganya no aeroport wa konseo wa Komori yabo. Eni ulo namba ipande ya deklarwa ni mjomba. Au yamba ngwanzu ya renge mru makati ya nuna ziyeranzi rirekiperensi ya hatuba o lo yabo batsamba ntilo to makabulu ya hindini ba o lo yabo wa kwenso wa Komori. Abonge na mtahadhari mru yanzu ya renge mru Komori, mru yanzu ya deklare mru na ziyembabi ezensuzinu ba wizara ya habari za ndani daena eleda hola bado zila ulaya na o aeroport na baadhi za prefecture haswa Moroni ngwarengao haina mndu yanzu ya changer dzina, haina mndu anza deklare mndu ngwatundao warengeze pabala watundu ngwaretireo wandu eze nationalite za hao. Kamdu edo anza yafanye rongo ya uchange na tahadhari makatianu wawandu walu hahaya, wawandu walu mu prefecture, wawandu walio waonao ya ukabanu wawenza shunga wanu walo banu kwa tina waliredao o wananyasi walo manka wanzu wari hozwani isi warudi tena ngwatoa haruma ajali o walo no wana watoshindo walela ze famisa wanzu wajwa deklaro wana wawarenge wende au wajwa deklaro wanyanyao waambie kana iliwaje watahemba mtapo watu maisha o wandu wao warudi ngwazingamanyi wao bwatukufu. Abonge ngabo wandu mengo mirandaru wa isawa bo hazi nationalité ngabo wandu wa bloquer wa séjour zao zito renouvelwa ha information zila wao hunu ngabo wenda wa bloquer wa iho mwanamsho hatu suo nguzeno seao andu wende wazilo awenji Komori kwa tuju azabari ambassade yaba sangabo wazungu walo yabo wa tambishao wandu nono ese passport na utunda izoti longo ikaya ukawlazimu parce que ngarijwa wensi hatu ya uka ewanzo ya tahe unono ewanzo ya tahe maisha ewanzo ya some ekangwa nzi yafanya ndongo za saba hano abonge bidio ya pashi abonge marhaba menji ilale mana juzi mwaka ujama benga mfete nga bajodo fanywa passport za biometriki na jau ezengo izo ikamuhimu hokani mjulizeni mrasi jokange manga hambangu urengo kirtasi yabeshe mruhula zendezi bloke wa mraja abohemba nationalite abohemba izandogo za hahe iyo de yamado na kanzani mwambie usikwa jana bwatukufu likana hipotezi ndaru za husu le dhalimu linungo upulwa le dhalimu lojalo fanya hizo lanzao ola bwana mvuvuni wola ajahanzi hali luna mjweni enena ejuma ya lelo inu ngunanze belu yabone belu aina mwana mshe Mkomori ulo yabo gujwa uka belu hende harenge mwana mshwa hatu mtukufu Shuja Fatima wa mzee Saidi hola reunion ya lahanu mji wa Fumbuni belu hatorenge mwana mshe we hende hamfungu bure
na banu wewe uliona mwana mfunguni yaboye hakautambi hapo mwanamshi hamada aida afungwa bure belu de ambaba pale akamdomdoa hazare mwani swafura hafu alafu andwende wa mzi 17 alafu andwa jiwende wa kaundu belu de amba hamada gazo ilamba bavir belu de ambe nijofanyana muwe yafenge mjamdonta belu de amba ezi habari za jiriswa mbeni zila wafanyi ha travail efficace belu de ambe yoma fitse keri kanzari uwe mdori jomuwe siri jori ya hindre keri uwamni belu de amba hinu nitso jishanga saburi ezango izo sonti pia belu de azamba belu lukumani ye karongo shayo po belu ya diare ngele zahale jarima ufujaru ukatilwa jiri yambe yomba rongo ya mafiti abonge watukufu kanzari mwambia ni bani yokana jana rimwambia ni yoka ebanu belu haliswa sumu ebanu belu arimwani ya vese ebanu belu inde vinyo de yamangamiza likana hipotezi raro esha tungeza alo Nairobi ya basi ngabo waonesa ya ukana avurizwa mkaulu koliho dizo ya kanza ya opoze uhusu emafura homheyo ngabo waonesa ya ukana aliswe mnadalao bangu udohanza ya opoze ezefikira zilono wana wazali yararunga bo ambao atore mwani ya veseja ubasi ngabo ambao demvinyo bai indranganya sha ila peli anjia ngamnishilia okwezi iso na kanzani mwambia ni bande za usowa manga shabona swale juma na jana kanti banu ti paroti ni kwa information bili banu kaya uzobili haina nziva ilifurahisha ata njala mba hindru njela ni ona isana swali juma emjua sha duzua belo kamjasitu wa kwezi watukufu njue sha duzua belo kamjasitu wa barisa barisa riniki wazo kirasmi lelo kabatiza hipotezi ndaru sinde maja tsongoma ya mmenye majava sinde mnadalao emna comprime zati de sala zave ha belu mandeha alhamdulillah wa shukru lillah na njema za sababu Mwenyezi Mungu na de dabo ndujini alala irungwao jaila arifu ngeitanda ni jaila arifu yare mwae bali da ina madagazo halala itanda ni ngurungwa no angaliwa chao bindola na kane magari ne blend ndungo henda no zina no ngeitanda ni ngudo chayo amba lemna ndini weibana la abu tidisi alaikum assalam tukufu abunge anuga mina furaha ukati mabia nuka emanana kaujabani ngeni mtahadharisheni mwanama dislov ya uka emakatirilo nayo yanu washenzi warengenzi yatu mateka haina mru lona dzina litsola mbaba heswafi haina mru yanzu yarenge mwanyanya haina mru yanzu mdeklare holiwe mujirimu yanu emafujari yanu ya sisi zaha ya munga fanywa chantage unone sese documents yule yabo unone se jauja warenge haina mru yanzu ya changer dzina haina mru yanzu ya deklare mru makritasi yao ngwa ya veha wa ambassade ya Faransa iretire 60 nationalité mengomira ndaru waziretire deja sha mwanzo msijue bani nyina fijo atanyimtso wa bambao we mwitsanda abo tsilofu ele fijo laita ezabarindo uka Lukmani haisangwanzo honji ya rumwe yezi batiparo joka mwana damu ujwanda tijau shangwanzo pi ayatajo ujusa wa meta samie na wa atwana
na bo emakati yanu emrujuze siri zahe serikali ya kifujari yinu woi msaidie na beludo watu wao emadzahano widino ushenzi azali ya ufanya abaho wanangu wanzu warengerele ngwahisio kanga mbezandoko wambao banunga soma duhazi chau eza hundra umara mgomti eza hundra shaihani eza hundra bolero eza hundra wandu wanuoti pia izo lezijoka uhundra belu na msaidie abonge azali eshalaza belu azali haparabelu ho biro oiti fati huwa we azali wae aparabelu hende amba bomze wanusa kwa mdumdu wazidi gosi kairode wala le uvumwe ngamjotsa hambano kuindwa chimihimu ni unike yo ukeniyo tawaonda lale eba no saba karazo riregezi rizinga hata ishelo wandu alafu leo karjo lifanywa zero kwa zifu belo arema atajwa sino danenda lala asile mimi nakamba hata 2030 2040 yongare ndao gartu watasanya banu sisanga bodo na sekulwa sina ukana bagari sina ukana baiza majeshi sina ukana bamro unibirilia apataze bougie abo basi ambasala mtaka izo des ajiri weyazali aparabelu ho biro eda mwabya ukana banu masala zidi ezenogozaho disasi kaza kifubanu ngebidor tamba indiri unike utaonda la ledingo sibaba na basangara nzoro niko wana wajere pia kana ujo kamru ujo kambati chauba yode ya duzu wa belu kaende itsangani ne majana tsongoma ya dungo huno haina mfomotse zeritili tijinga bya dungo uzino za hemvinyo kaizo de zatsanganya kawarudi wabihanya na mnadala wa mlisa bangabo mndu mumtuje hamba wandu wenji waliswasumu mengoni mao Rashadi mengoni mao Hasani Haruna mengoni mao mzee wa hangu Abdulmadi wao waliswasumu mengoni mao Jafar wao wenyiyo warambiazo wenyiwo do warambiazo ya wanu waliswasumu ngabo sumu ikwenda haupesi ngabo sumu ikwenda hata yake isimba isani basi ne sumu hiyo ngabo ambao itahwa Rusi ngabo ambao itahwa Israel abunge watukufu ni wambajini na mjoya ukaa ebala mkaufikiri hamadi namne Qur'ani ya haba ebana mkaufikiri kwa hatua fo hanyudu atubaki yendiyo yamba ukana wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum mkaufikiri kwa hatunga to fo hanyudu atubakata basi watunga to doka wawade na zire wao hanyudu ano parjo kwa wawade watunga to doka ko hospital hanyudu ano parjo njala hospital tazima hotimizie appeli wallahi alazim information bili muhimu katakata si parainu tini kwa sozo bili yode ya husubelu na banunga minatunda rubanu samba azali gena zai meri gena zibutala swafi wallah na mwone karavati ya itajuzi ndufikiri nda ila misutu ila ikotu iloke wafumdu karavati azali ya itajuzi komoringa bo misutu tiyo hama yo farude ke wafumdu wandu watu yo msutu huo bahi wamba azali wallahi ngena zibutala ngena ulaba hata shabana basa inu vanusena tipara sabaziru aji eni mnikanizo ezala yabasa wakoko kamtuzita ezajiri ya koko abasa mzishi au kamjazishi ezajiri ya koko shetwani mziju au kamjaziju wasita hajindo aji kokware mwana balari kahamba de marumbo nedo ya mubo ya dungo uchaye hosa shabanu wasita hajindo aji bali Mwenyezi Mungu zintimwa biani ya ukana ikakwa jarema mzinga kwa japulo ezitwa kwa jafa aksida
ezedi wazinu zoto watambade zemaliza tu pia zende mu l'hôpital. Zemaliza tu pia zende mu l'hôpital. Na maone izo idarusi ya rumia, na mwone izo belu ya rumiao, na mwone izo azali ya rumiao. Amumnikone zinrachi sahacha. Rabu hana wahirika jina fijwa na mtulidi. Inu chuma ya baraka. Inu chuma ya baraka bwa Komori. Ebala mwisha ilanga varanzi hane jamnikanise habari. Mwisha ilanga va ya mtulu. Ola mnapede mjuani ola yamba fari sija Faransa. La mshela ola mnapede mjuani ola udongo urongo wa bamba totiji mamtoni bani waba mimi de mamtoni de mamtoni. Ula mtulu bese uliswa sumura ujaja hunu. Mtulu tsa unu upariani ha. Upariani ha. Ila laba in l'hôpital fait il duniani banu kabati arme monde kabati l'hôpital fait amadain. Ula mtulu tsa unu upariani ha banu. Tujwa banu uliswa sumu tujua. Engamona wakamtuoni. Unda ula mtulu ambari ngwanzo uje Faransa jo unitsa. Sa unu kwa sirom. So jale kama nui ninti kojo sirom ya. Say. So ina mumone. Omtulisa unu saudi sumura ojaja. Tujwa bana liswa parakin tujwa owanzazi wao kudatoka kuliswa sumu za shoga. Owamu wao kudatoka kuliswa sumu. Aurali ba usiku yanikiwa wanaziba nkuhuri tajia kahula ya kahamazigara mrumshengo wa zino rapu na ulojitita. Ola mnashia wankuhu yanikiwayo. Alibibia nzuani ede aleshia shankuhuri taji. Choi. Ebana kamone mali alaziwa bana makabo mfuya lazo abantu tujwa bana lazo dababi alafuwe ingusa idiwe yezinu na mone mali alala na mmoneze nkudi hunu wana mala inomedeze tiyoza mshanani ebana lazo mshanani bana lazanda kamona bana kamtsuoda tonali so anosotonique tonano sotonique mi wona mtao ebana la soda ubia tukazo siro ebanga mona upando odingo ne mahala laziwa na mone mafu ankudi washile ebanga mone mafu ngamumona we mafu bani ama isahafu la de chef na kan village Komori lamba mdunga na mdumpa fana mdo afo vardini si ja Faransa hiyo si ja siptai ni tejau adama tiladi ke sharifu sha adi vida bidina ndia beba ngumi sharifu wangu abunge mjweza jiri bezo de zilo muhimu bande na mwambia ni oulaba ni karavati ya mkababa ya itia juzi mdofikiri de misutu ile kwa fumdu iko utilo kondo ndo ndio muoni mwe janas mjweza jiro handu za misumaro kamja sichu mjweza jiro handu za msumaro kamja sichu anamsalie mtu mwingine mnikenize habari namsalie mtu mwingine mnikeniza jiro handu za msumari ndo mdansi ni town do hand namsalie mtu miransi ndo mnikeniza habari ndo mdansi ni bali ile lao mjweza jiro handu za msumaro kamja sichu namsalie mtu Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi wasallam balkonda hubibo wala la mshanan eza jiriba sizaha ohanduza misumari au kanga sina ntunda rubanu basina ntunda rubanu ema boyo habari pia ya sampani
remaba haremabu huyo habari ya sampanyiwa eza jirinda basi natunda rubanubu watukufu habari haisa adubilwa ni zaimeri haina kati yaona mndungu tuambia tikana mapesa banu yarengwa ntu yaona hawainza pia hawasampanya pia uka wanuwezi pia owanduwalo ohahe owandu wafanyo hazo hazali pia wainzi wa ariwezi pia dodele tahala siyabu wa Komori maranti nini memba ijendo babanu aboge watukufu ele zailo lisihi haina mzade unungweda epeka wandu adungweda upo ubune nene kafe ohazali onti pia ezilera zinu wasampanyi wani habari abara wa inzi haina mndira mmono daoni yangu twamba bantikana mapesa banu ntsu yaona awu yarenge ezaimeri saija banu ngamfikirio kana enamna na selegiri linu banu ntso ulejeya banemana na selegiri linu wallahi billahi ngamiswiri kwa Mwenyezi Mungu gujori libamba Mwenyezi Mungu kana unatseda mya watu twa Komori watu da twa murefa hadi mante utojwambe goda saidia kipi ya Komori bayi Komori ele yari basila bure abonge ni mruko ukopani habari zilera zinu ngwa waru maidu mbiyo na hamu ngwa haru maidu mbiyo na hamu habari haisa haila sabu wa Komori haina kati ya mruko twambatikana mapesa banu ntsu yaona besedo wa yarenga tikana mapesa banu ntsu yaona odo wa yarenga habari kweli kwa ufikiri kana mapesa wa Komori kwafanywa hazi utodo puwa wandu bojioni bojunei bebandra kutuja waniona bojunei badi hunilata bomdo badi banu aina directori ulo kama liswe banu bo aina ba directori ya Komori bali haina la answiri na haina ya hoa banu kuna jawa swale babe juma hunu ataona msewa hao mzazengu watu wenede na wakatwanza nende bure wallahi yari habari hambiye mwanahe Fatihu amba banu ule gutso jirenda ukacha womdu yanomewa alafu aramu amba uka womdu mwikoni ari habari yo mwanza alafu Fatihu enda amba ukane banu denamna ino ngahama ola chaucha wenamna utukuta amba kairi wala rahanawe bawala ina kati ya jani oneto ni magazeti ngo zangu mulema oneze mali darusi ya rumili wazo na muoneze mali azali miliwaozo na muoneze mali habari ya rumili waozo na muone abonge wala habari wanruha badedamu wabo ambao diabete ya yo dépasser soi wabo ambao ngwaona uti inu ya emaya asibabu dezembusi sha o amjiria basa ndo kana rasmiyan habari gulo ya ukanange na Zaimer au kahata jowo na mru oda honi gutwamba banu tikana mapesa banu ntsu yaona tikana mapesa banu ntsu yaona owandu walo oda honi hopia wazingamanyi ha waono haya hauka wakazo ukangwa wedziwo tipi roa mbahao roa mpishi yao roa fanyeze ngozo tipi ya bwa Komori owandu wao waju hangwa ono haya na abondo ambako anaenda hiyo tena ngwajo uliswa suma ulo wafe izo desajiri yo handu za misumari abongera abwezi habari muhimu na kabutama njeni mwambia nikasaru ila answiri wala mfufuni ya ulili we mwanyanya uparwa Aimani wala uparwa Bilali hatuwa asubuhi na mjoso tipia ruambedi wa belu yake na mu belu de ya muulili ya Aimani mwanashe wa mfufuni ya mtaru mesa kubeli bila ekanga we Kuweti yode mahalenti ya mapesa mawe ekanga Kuweti
kuja tajirisi yango fikiri misumarilo utuka hutajirisa na makoshi wabidati vango fario belu ya jambo kana wede mtu akawomba belu ya hunde unono washide kari hide belu twa isadu misiwa azalam pare dama utifarie belu ba waisadu misiwa bo belu wede ya funga Fatima mzee Saidi mwana mshwatu lola renio yasa komori we ya tojibi waneza hun belu wede angamiza apashi daina wa mkaza mweze aina ujarima izo pia peli pia kwa zichurao azalibo nido eshele du abokomitira wa wiomba abantu yauka Allahumma dhrib adh-dhalimin bidh-dhalimin Mwenyezi Mungu najalie maadui wanu wao watore manana wao hawa wajima wa akhrijina minhum salimina yarivukishe hasalam unge mimi ishatungezana tene banu ukanga mjuo ya ukana Mwenyezi Mungu hala bahamba muazzat wa jalali la ansurannahum walau ba'da hin gamjo wa nusuru wandu wa dhulumiwa bainge tijingi hamba inni haramtu nafsi ala dhulm mimi tijaramisha udhulumu watu kutombea nyinyi tijizia mtidhulumu mtu kutombea nyinyi liuliliwa rihibiwa rifungiwa wana watu la muhazini kabatu subiti arongo wanjwa mijini hatu wa terrorizi wanjwa mijini hatu wa force wandu wapi wanjwa mijini hatu wa force wandu wa swalize wandu abugia butika mtancheni mwabieni wanandongo wa Rwanda wakana isaunda belu holiho dizora zamba jana rini kwa hipotezi ndaru sha synthèse conclusion ilawa yauka azali le yatongeza ezaunda belu auka ezenogo belu yazifanya hakamba ngutofa usiku tima daina azali shaka chamba ngutoka ujapuliliwa chau ende yake tihindu na belunge bien au courant ya izo yarenda inde mana yatushinda resiste kemvi nyongi yobo hari yauka eshamangamiza ekali swadalao sha eiloki rasmi yaangamiza belu doka azali hampara hamba banu wakati usauja bomze kairiri kaze banu dingosi utaimano goindwa jia muhimu fanya ngamjo recompense namna indwaji shele bi alaho pia sili bi retraite ngojoka kube haba zo des ajiri beluho lawaya au bureau wendo da honi infajar a explose weyazali haisa amtine visa ya ukataudo enda dingosi salam takabo bedu baada ya ni wandu mlo manga abantu ni wandu mlo komori haina mdu yanzu change mbakirtas haina mdu boko ha déclarer wani mdu na tahadhar ba ministère de l'intérieur ne ambassade wabeha wandu wende ngwa kwenseo wa komori wanzu change mbabiza madina wanzu déclarer mbabiza wandu mengomira ndaru hariwa isawa abo haze nationalité zao abuge na mtahadhari ndondondo almuradi kwezi watu kufu na mangalie banga mwisha ukaharibelu ngube wa Faransa kaito kange hunu na mrambi jerita wana mafulera dibaleri wa beshe amjua siwa manga siwa nzari bele mrufulera ikahajarlera uone mbaba njema anzoya home gona mde deja Ariel Sharon yatifeno yatikena mu amonge yabo zilingana nanyi ni wandu mlone tiyo ni ngamchukua bange Faransa nduna bia malali yo babo wamwambia ngwa juawe mahala yawe ni wa komori mfanyo hazaru mweze la pitali na mrijuli zemba habari rambewe imbaba hatu weide mbaba njema kana tojeri mlaulie na mtorambia malali yo kanga sina mze watu twei uparo mjomba usufa mmadi alias Belu we yaparu renda zema boraka komori rikanza jeri mbele fulera
arjo utaima fulera ribaliere ndera mjwe habari njomba belu baraka wono mtula pizza lelo mtula pizza tonton batambwa hujawa na mazenjeni huone abonge abo namdo jua izo e ministère de l'intérieur ya Komori wazire ndao ni wamanga banga abo andu mengo mirandaru hari wa retirewa eze nationalité za hao basi jonde abang kufanya rongo hende yakwense wabo aba sana muombeze du e amwiso zatia habari gasina tunda rubanu aisala hata isaichililia lazilo walozeka wa isailia wamba saye tabona kama mjauka habari wa ingu timbo na hizi njira hana azaliwa alafu habari haina mndu ya mmonoda honi kutomba bantikana mapesa banu uyarenge ainditikana mapesa banu uyahibi bantikana mapesa banu mtiyaona wale wayarenga awakazawe jipia pia wazitoa ya uka habari isange na zaimeri izo des ajiri vahe ola mnapete ya mbangu jo Faransa to ya isaja ulaya na mwene mahala ali ola mnapete amba afawawe fari sija Faransa si wana ko Jermangwe na mwene mahala na mwene mahala siromu ya bira ama ibira rumele jabali na mwone so jale kelinti ko joba hayatini walo bado kuja tukakuliswa sumo uanza zio waho kuja tukakuliswa sumo bonkazu ya maji so abaku jo Faransa ajihundu na mwene mahala aliyo unu lapitali unu dohao ekamtsona tabia magazine bajo kala pitali ya koma hala ni unu bana kama mwanao dole foto kamsuwa una mamshanani wana mala la mshanani bana kama mwanao amamshana bana unu da huyo na bakemdia nambie mala ni ala lahun babintura mwa unu da huyo alafu ile zalika ujalisi ya shati de mafu na mwene mafu amado akatonda dope mafu heze wala ndane majembe washide mrulo 2026 ulo na mafu na mnainu waiti mrulimo wanembe se ali sosumu ba chaque daje kakuliswa sumu ba hafa ba bonkazo andani ile usiku ya endaritaji ezefetiza kwa mjoli sosumu pia endaritaji ani kwa mnashia wanku wa mzingara mtomona azigare mnashia wanku mnashano ngudwe jiti sabahani kwa mnashia wanku weyenge mbarenge kombola embe alirunguilo kombola embe la lwani dema enge mndu alirenga alirunguilo avurizacha hajolia enge mndarenge gula hai tondo wa hai vuriza haruma mgala wa PSG ajoenda umle oi obamu so arriba nugo jo Faransa tu aji ndo ntu tawanige mshanani ahanti wa miusha mra hantu ala pitali da we we hantu mshanani un amumlabe ne kibantima amade malando dugo nyali emishana wawanzia weka tonano so toniki afanye baiza msalsala ila halize filmu za shindi zale Amal Akbar Anthony afanye baiza filmu utawedeza tawe basako jofabo uone belo abahiziwa boda bela maziwa wetako tukofia belo abahiziwa jange unugutungunguzo bawewe utango tukofabo alafu ucho udamba kana afa mimi sifanu nambe njema za rais de watu rais watu afa mimi kama mivanu sifanya nambe njema zae tu utoka njema dazi utoka uzamba boda bela mazi lapita dila hivi njema dazi utoka sifanya dola swara malapita lena mnene ndabari afa mimi isamba njema za president Basio de mimanko basa kutoka maiti haduka mwane bwana yubani bwana ni wana winua anoi kabya kaza Tony Vero waiti Tony Dimili waiti Tony Vero
Ribeti kenda eda banuriza bao banu 80% aina eza idara za Komori aina ndo zirio ngamuyere wazo hari banu ngabo wandu wano Komori fahari ngambweje leo bangu ambweje oimbe senge na walimu ya dungo mpeshe zendongo amode mwishele za majine gara ile ilo habari lelo pia ngwadungo tapala jao asibabu ya wakaza wedi pia nyiwa tena nyiwa baba mfanyo hazi habari aliwanu mkamtungo muhibie mapesa zisa zila waya nyiwa ndu mfanyo hazi habari nyoti pia aliwanu nyiwezi kamtungo muhibia aina mdu mfanyo hazo presidence aina mdu ulopani habari mtuje aliwanu mrende hawezi kamtungo hibia habari aina kati kutomatikana mapesa bado ntia ona tikana mapesa zaimericho abunge hapo na mwishile zora mwambiani bwa tukufu ruombeze dua yezi mkiarangamizizewo waje wandu wajua aminifu ebane duwambi yabonda hivi yao wenguwa wandu ohifa nguhibiyo wandu ngufungo wandu nguna mrenge waje wandu wajua aminifu ngiyabo mina niyabi abo mina niyanjema ngiyabo mina niyabi au mina niyanjema anenge ola mfufuni ola ngena roho atoele wayokana panufaharie na niyanjema parce que belu hawa aimani mohao hawa hamada gazo mohatu hawa mutu mohatu hawa fahadi mohaola hawa muslimu mohaola hawa bapale mohaola alafu wandu wanupia ngwa sisoma zaha faharaja amba emdo mzima uwo wandu wanupia mnguna mrenge ido wandu wanupia wabaki ni ambi hizo kazi nendwa shamdu mbele ya dhalimu likena muo lido uwa wandu alafu ngo chuhopo tasiwa mbe mnguna bebelu nono shakutuamba mnguna rehemu aimani mwanashiwa humumvuvu na madawa watu Dr. Al-Mahdi na ndugu tabano tabamba ngwa nzo holezi ngawe hali shakutu na mroha mbi wallah au yawe zoni za tukantana mwambieni nasallallahu fi hadha الوقت العظيم مساء ليلة الجمعة المباركة أن يدمرهم وأن يقتلهم وأن يريحنا بهلاكهم كما أهلكت عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد أو كم يزمغو ديما وكان إن فرعون وهامان وجنودهما كجنب فرعون بس كجنب وزالي بس وانوenge kauja aya Komori jeifu wandu warendo zena hii bahimyezi ngwa tuamba inna azali wa belu wa junudahuma abonge Mwenyezi Mungu atatufumbua Firauna basi hamba inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in yabo hunu azalina beluno wangu wa hao nele jeshi la hao wao ngwarendo nai yabo kamna utombele ya belu basi bema na belu awazali basi dabo wapo wangu wenda na mumzingare na mumfunge na mumlise sumu na mumdeme jao namna hii waliso ushindo wa huwa waliulilia inarombeze dua Mwenyezi Mungu ya revenge sisi habahiri idha balagha adh-dhulmu mada iken justice saisi simis wa tansab dhalimu al-ilah Allah eudhulumu hadi wazaye mfaume walam yakul lilmadhlumu siwa Allah neudhulumu katina mroho mdaidie kati Mwenyezi Mungu wal harbu ala dini al-ilah ne bwana inungai wanao ndizo Mwenyezi Mungu ya janizo saatha yatadakhalu al-ilah wakati hiyo Mwenyezi Mungu intervene abo ngebo Mwenyezi Mungu urifurahishe ho mwangamio wao emadhalimu wangamiza Komori ekawa ikoni ekawa mitamihuli ekawa mdere ekawa fuvuni ekawa fubuni ekawa moroni ekawa mtujere ekawa daubin emadhalimu wa dhulumio Komori Mwenyezi Mungu na wadhulumu wao toni toi harema belu harema toni harema belu harema haina mndu utofane mwanyanya ndungana na mndu utofanayo
na mwene mna foto tena riwaya vasa inuri hadisi yoba na mwene mna foto na riwaya bana barakallahu fika na mwene mna foto we beluare majuzi mwana hare mwa leo mwana hare mwa leo ndo sawa no waili sawa no waili weyaba hiziwa waile dabalinu gilo mshanani amona Mwenyezi Mungu amona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amona hau karingo jo Faransa joni tsa ujundunga umshanani bomafu wankudi ujundunga umshanani bomafu wankudi ila la pita libelu ya iwa haudunga da we filme ngenda ila la pita libelu ya iwa hanje ma ngenda bochu belu so abahiziwa wewe ngawe yapo sha wanushi ntambi sha usafi de mafu ya mimi kila hese hawara zilunga udunga wo yi ashila hese hawara zilunga udunga wo ezangu banuka msoveze hawara ni mazulu kawe yani kozi uzili batukubali we atamchai bamru embaindini ya mduga jo wola ndatikire onyi wandu wanza zio mdugo wanze 0.10 ndatiduko ba wero tamchai bangu jo kutotonto wa mdu ba emnagato wa haya choka mduga wengo je tamru ni wandu mdugo zizili ba banuka bandu ko kamdu amagulisa brochette ndatikire wa mdu cho banga mumona o ka wende abangwanzo na ubuda ina mdu yabo namshukuru mdu afanye cheo la ida lele para kimdare mwani swafura shamda tukwa tsambe wewe utosha yabo baba embagato ya mrunga yukejodo fuwa mru utoje itondo yabo basi mdu brata kamsido wa tikiriwa amba gutola kile yawe yapate gari baba mana hani lazikeza juu yo mwambie kana ekema yada ya ufundi wanufundi farionza riso fesha ni kanjitsi mjungu mwanzoni na mwambie kanga rinomba ubu banu shanganzo ure miono yone maya ya odingoni utizingare banu yabo ba suwango jon rasuwango jokama unta jembe aungo jogo jonta bagato yoge jovu amro atamaru tsakia mekedo إلا فولا لبديد والله إلا فولا لبديد لما مفويا لو ما عندي نقدر ما مفويا ما ندم أبغى بس تساتيم سوفيني فيلي أو كان قبل وين دم na mwede wene yake haoni mdu yare miyolo chao ndo pasane cheche sha mana he utu amba singela banu tela clearance yabo wodi ujoka jamjomba ya vainkandu yakawone filmu ya Kinduduhazi ya vaimba kandu ya diwa zokabala kajava ya mnakiloti wa Kinduduhazi alafu utu abala ole utu atonya maja kama nguswali ya tabasi basi mzale utu tengele atoni wo inema ya kudi ya ile mafuya ba igutofu wa mroata ba udi sakia you know ato abe hatu kauli makwacha kukana mafuena mnaim Gasime 2026 bo Gasime 2026 wafi kada bana amanga ba kauli wa mikasi ka ba kauli ni mabuye mafu quand même bokombo bani amagena guti amagena jabe lazista utadala tsaka na rombesa diwa banu Mwenyezi Mungu yaragamize emafujariano afawawe
si jaiho enda fa alhamdulillah rabbil alamin amunge yabo narumwambeze dua baga mwanao la endenga nguna bone sepelu ngena mwambia baba mimi ntsurongo walelo emgu ya pepelu unono au mgu ya mrenge au ya tomate na mnayu na mjibungeri to mlahana mgu ya pepelu unono ya jatimizo wabaki au mgu ya mrenge au mgu ya tomlebeza ya kekafu ya kekad mwambeza hem komori ya chomisiri mwambe yabuka la lahma wala samak natokaya yatikemfi wala yatikenyama natikemfi wala yatikenyama yatifeno yatibone na mabebo untujomba da miba mimi tsamba ringa binani yambi mimi ebelu yabone njomba belu yabone au yatibone na manzie nguna mbe unono au mgu ya mrenge au yato mlembeza ewa na keja na toke na mnayo na toka japuhu yande majawabu ya huwa komori amadimi njaba ndoko mdakso ja jamba fahari jao nabone au ya juhemu ebelu ya bone au ya bakena mnayo na toke na mnayo yafanye turi ya hii dunia ya tibone ade majawabu ya huwa komori mami nturongo wale o nide mjibu yo nyinyi ya nalembeziwa de Johanza ya jite tambo we nani yabi bo fwa di shele ai we nani yabi ai mreti ba we de mbaba wa impachini we de mamu wa impachini we de fundo wa impachini aina mtu nao bese duwa ila swiri nubana aina mtu nao bese duwa Mwenyezi Mungu yaritole warangamiza yarere wantu wema sabu Farida Mwalimu wanujuza parswana mafoto baheda ena habari Farida Mwalimu masikini Farida Mwalimu bo wa Komori masikini Farida Mwalimu Kabo ni wandu mlono wandu hazio handuza misumari wa isangu watu mlao ya ukawoweti arwandu hazi wafanyo hazibe iti salami no habari aina dakika habari ngutu ambango wa hibao warende hawezi pia abunge uwo msiba mziro bo wa Komori wajiri habari isa tubilwa ni zaimera ina dakika ngutu amba sikana mapesa wanu ya renge aina mdiyo mwana ngutu amba sikana mapesa wanu ya renge abunge ya babora ha fa nas'alullah al-azim jalla fi lahu an yansura sha'b juzur al-qamar al-madlum wa an yantaqima من الظالمين الأشرار المنتقم من الظالمين Mwenyezi Mungu na revanche Mwenyezi Mungu na ridibilie Mwenyezi Mungu na rifute furaha homangamio waho wandu warangamizao eni wono kangwa warendo zema na wabaki warende zema warirende ze famiza tuzi wahunda ekalelo nducha Bilali waoneza hunda aimani ngowabozila zonchema nge mnguna zesi hunde ko belu ya zifani au zihunde mndunda webo ko Bilali gunanze njema belu ya zirenda aimani mwana shewa homo vuvuni gunanze ya urende zobaho au yarende mndumo hani gunanze njema belu ya renda mwanama mwana shewangu hamadagazo ikoni gunanze ya zirende ni wandu mambao yabone gunanze njema zirenda mutu
ezenjema zirenda Fahadi ya zirenda Muslimu ya zirenda Bapale ngunanti ya mtende nizobo namwambia amina bwa komo kwamba nabone ya jara ndezema iso zole sema sisi raziona sisi ezema raziona riono wananyasi wa ulao wafu wafungwa watola mhazini amongea abo Mwenyezi Mungu natofanya ho uadilifu wa hahe basisi karitima laba ngarijwa mdiarenda na ina mdiarenda ngarijwa mdiarenda na ina mdiarenda ngabo watoto waili wada wari kazandrabo mimi yeke mruhani kazandrabo awatso jani andulumu mitso himida Mwenyezi Mungu basi ngabo ambao soma hitima haina mahala wasisamizi ngabo ambao utisome hitima ba ezenongo wandu wala wazamba au ekutonoka wala wandu waisa wala hitima chas kanzana behinji une seconde ngabo manama yanjia wana komtsaha manama Bakari Sipara kengwanzo jitamke babi ngamu paro manama Bakari ngojo jojibu ekau parisa habari emrumede ya dovumbula ukange na zaimeri. Allo, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ufanye haya hapo sehani. Ngojo urongo amba bititi bano kuna urongo amba ushahidi wa manama ikayao ngo ishiwe za jiri. Wakomori wahushiye mbabi rido to babanu rikamiswiri risikomori. Okay. Abungi abo izora kansari mwambieni sauti ya Komori tiparisa habari na rubabanu wede mze Mwenyezi Mungu joreshi yao ya ribarikishe we tiparisa habari neban ya mando ndo uka ministère de l'intérieur no anrohao wende ngwa fitiniyo haina mrulo na makirtasi ya changer wa hau haina mruboko ngwanzo ya renge mrundaye au ya déclarer mru wende ngwa na collaboration ya Balozi Faransa wa kwense wandu wenjinga abo wandu watimizi mengomira ndaru wa isawa bo makirtas asibabu do ufiti na uo wanzu wa kwense wandu wa lohum ezabili doka ola yambangu johunu ya jeya nitsahe ezilera zinu ngamonao emahalani bokwende avuriziwa ila lapitali ambade lapitali njema ilo arume dunia shabano eshangamizo wa Komori shitambisho wa Komori de mafu ya undi hanayo na mwana mnabogo si hamado hii ajia undi hena mafoto ya kanibale na mnaini weindo la tonic aliswa tonic ezararudo ka ekanga bon vinyobo hari iyo ngiyonde mevu akema java ya olo asibabu de maja nsongoma ezabile ka aliswa sumu ngabo wa duteo shawamba ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible ya ukawake kwa ya kekali swasum e araru doka yede yakibitishi ya uka azaliha para belu ende hamwambia ukana bano wakati uja kairi rikazeki fu banudi ngosi utaembano gwindo aji bema bania opia saru wa retraite kwa na ujo huranti wa weche na bala belu akamba kana uparo jola wa bala shamuto joba kibala hata dahar amenge watukufu isongeza belu enda zahibo yamba usango edo zaho ya kamba nguba kiba la watofanya mseto atabasi belu ajihundu enda yale ale haremani AVC abe wa Tanzania ngabo ambao hajange unu Faransa amnge abo ngari kazwe mavushe rangalie mba mahala yaliyo ribale mafulera nendera mmoni ezamwiso ezensuralanizo ne maharalanizo ezibutalane leva ono ulaba wazali wandwa amba banuka timwe mangena tosarufati wa wallahi alazim enge Komori
inuti ilona maopoza wa wanao inuti ilona wandu wa nzawentia hao basi kaula simike azali atike president parce que et ankili azali ke itumbu husu ya rumenti ya hatu nono haparo zambababi so la hamba azali ngusonda abaliliwa ngutone ndo sinema sheza benuha ndo kangasina mfumo banu habari aina mru ya mmona odahoni hahe na beitil fujari ngutomwambia ukana bantikana mapesa banu yarengwa bantikana mapesa banu yarengwa banuni hibie mapesa kabanu wodi warenge mapesa kamanu o wandu wa beti salami wonti pia o wandu walo opani habari wonti pia waisa wa zito wa kirasmi ya uka habari haisange na zaimeri aina mru ya mmona ngutomba bantikana mapesa banu ntu yaona banuni hibia zode zango bokodo zajiri abonge yabo si wahanjume rauliliwa rafungiwa radharau la sojo ndabo nsiju hatu watongeza sojo ndabo nsiju hatu Mwenyezi Mungu na warenge rekao mijini hatu rekao malahoni hatu rekao ahule Mwenyezi Mungu na hukumu kiuadilifu zabili wanu Mwenyezi Mungu ayamba wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamah am mimi tuombodu avec toute confiance ya Mwenyezi Mungu joni livi eba nunyi wenchi mwanzo wazali emana mlo wa haraindi bwana mbadu msamuyele wa yauka edwa yangu ejo kubaliwa hanyuke no kubaliwa enyika mtomba ya hanyu yabona yabakia ya siparo jola emana mancha harara indi ko Mwenyezi Mungu ngo bigud arrahman ala al-arsh istawa si mombo kana angamize mdu wala bahari angamizisi ewe mana utwamba vukishe mdu wala bahari inadeze mazinjiri aina mdu naombe edua ya yuona ya ukana inu gejo humfai eni wono kapelio mdu mwema na wabedi wa siparo jo hufa ya siparo jo kamade ba mimi izo naona des infirmités na biokana oyo bona gujota yangamizo wabaki la tadhab min al-qafna dayar watika utozungulia pia na walali innaka intadharuhum yudhillu ibadak ikaondo waranti yabo watu joto ofisi kusona kanga sina mahakume kwa jashinda wa hospitali ya traite wa pasha ndo bonzi parce que ngo wajo ibe mapesa ndo wajo watu kana wajo fia wale bia la tonic wala yalidu illa fajiran kafara zole za utuba ya bidi munde mafundi wa mwambieni shanyi mafundi madaza nyi mafundi mmona weze ngo zijurio yabo mwamba wa qul alhaqqu min rabbika faman sha'a yu'min wa man sha'a yakfur wali yakfuru yani wantu na dunga habeza kweli wantu ya dunga qul alhaqqu walau kana murra na mwambeza kweli bainga ngabo nyonko wala tuzima naghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa ntido tunye mafujari wadunga weze plaisir onge ni mafundi mwada za mwana wazenu kwa rirando wazenu wati jo jamra jaba ngwanzu ya towe aya au hadithi ya hamba utilive wati jo jamru haja hamba utitowe aya jao Andawa ndo njia apeli yahe mwana makiko sha iroha abuga bizondi zora tukanzara mwambieni ya uka ngasiwa ili mimi tiono kemdo yani dolumu nae ngwanzu ya continue uni dolumu ya haisaha uni ulili ya wantu ngwanzu ya continue nguna mrenge atijo uwo wabaki emroji ngono kana emroi uvukisho wandu wenji ngusopo wandu wenji yabo wewe omba yabone ya kenamuo ya dovukisho wandu mimi niwembe ya lawe ya ti uwo wandu yabo utiro ule yabo hinji oko we islamu mi islamu ombadi wa yabone ni wabedi wa yatibone au ando ambao watodo ombadi wa basi ando maadui ngamu imagine kama tumeyambe ukana Abu Jahali na Abu Lahab wonti pia namkena muomba kena mnaidwanu ndori huwa noni uti ando wadumiza mtume wa mkwe manyo wa msekuwa yatawaenda Madina au mtume kaja tukansa dombadu awapositoire wakati wa Paris hawapositoire Ghazwat Badri wala ndo wandu wa mdunga wandu wadunga mtume Makkah al-Mukarrama yatawaenda sahi Madina yakofanya hijri wapula wandu surako yambo uto Paris mtume ujoni kuangamia jana
wakati mtume wa Paris akata wa mbele adu au opposition yabo wantu wanu wa Paris anja tu wa mbele adu ati opposition shanja wa Paris yabo do uombeze du wala mfikiri mtume hado ambakana na mbaki nyinyi mbaki maka yabo mtodore ndeze njema na hata Mwenyezi Mungu abia ai utisasa tamtim beke ndo waratingwa tu rota hii dunia abonge anugarishidi wao ni mafundi watu wanu garishidi wao ni mabani hatu garishidi wao ni wanashe watu garishidi wao ni wanazioni na wandu walo na kitu kama ndo jamana jangwa bodongo na zambi ha ilmu au ya zambi ha akli au ya zambi ha experience shamda tuna kana ngene mna kome ya vezea pati ya mbengwa bodongo ya tuzijua babo mngo joja jigulwa ya one haya tengweni Mwenyezi Mungu na jalie enzi ya komori hundani na matoma na waaminifu adilifu Mwenyezi Mungu na rifurahishe Mwenyezi Mungu na zeni diaspora mlwenda no wasuliha salama haina ya roshi ya mrohani nyambi Mwenyezi Mungu ya mrejezesho wakulia wande masahina hizo zonti pia Mwenyezi Mungu na ya warejezeo yende ya wangamize raore unao heni mndoweka yao ngwantizo mdunje mamguna mliveze njema hizo ekombi da mwana nyodo njema mguo tuamba ni she adui uo ambaba Mwenyezi Mungu aisangu tuo emana wa mombele dua ila au kama Mwenyezi Mungu amba la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima kabati ajoja ya ombele mrudu wa yake mmade au yafe shema na ya ombele ya odo ukonomu wa hemro yo danger ya ho wanwan ya bukairi ya maîtrisewa ya neutralisewa ya dusu ngamu fikiriwe maisilamu ajomba shawala makafiri e difference ya islamu na kafiri ile swala ni zadunga abonge abo Mwenyezi Mungu jomhifadhini yambarikisheni na mdo soma boritsona majeshi boritsona maulama uambao na ritodo tuseme hono ba Mwenyezi Mungu tojori liba na siro kansiro ziona ngamona ile juzi na jana toni abangu jo Faransa jiani ya jiani saini fungwa atimndoge la pitati pelutu ambari fanyeze testa mazatu belude ambaye anamfanyeze testa mazahanyu ingamushira obanu mdiwa sabana ambaye anamfanye eze afani zahanyu nyandu mlo hiyo nifanyeze afani zatu hizo kamjaziona kamjazishi Mwenyezi Mungu jori tukuza yarifurahishe hemi shiba ijo hundema bi wa hatu ni wa komor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afamikum wa shukran